Mór. Tá sí am. Agus tá maidir siúil. Tá mó adra sonas. Yeah, seachiaidir sonas ar street. No. No. Á, dear hín gurte. Lynn le chéile sin mar. Yeah, Lynn le chéile, yeah. So we had your búla sonas. We had your búla 18. San Inbhear Mór. San Inbhear Mór. No, it's that's gone to agus san scoir siúil. Agus le ganta son. Agus an sin. Well, nímuid obairniu. Támuid obair rí mar agus dear hí muid live gan bhfuil go dtí mór tá irílann ar an obair sin. Ó! Yeah. Bé muid duna fí sin, like I duna chuirsí ar Yeah, tá súla gin. So, bigí súla sin. Seácinil ar chúil Instagram idirn. Agus í settle sús. Setting up. Done pictures for. Sinné. Táidir in British Bay. Gus an go dtíon Gilliger sin. Ba Brita Salcha sinné. Agus tan le just galanta. So inis te picnic chuna bhí agin agus beidir ra just sná fásta. Really. Yeah. May really gary fásta san isce. Cé mé se fuachta be si go bre. Tí an fásta táid chur Vlag le Green. Vlag le Green. What? Táid chur Vlag le Green. Sin frosta. Vlag? Yeah. Like, sin frosta ar sunbathing. Yeah. Cén frosta bhíogas? Táid chur Vlag le Green mar dearmid in nún nácabí. I'd know sé dearn. Vlag's like tummy. Stomach. Vlag. Oh, bollocks are green. Vlag. Take a minute. Oh my god, tan le galanta. Ah. Like fé ar an spéir, ar an airge. Is an far sneachta seo. Banshacht. Yeah, banshacht. Táid rud bug buin. But, you know, it's colony ar an hamud. But for dhearú an lei seo, bé muid ban go fáil. Well, beidir go mé tosa rud bug. Nís dortha, but ní bhí me se. Táid dúr take más neisce. Bhí sé an bhór. Just lís a bug. Ag an éigin. Agus bhí sé fuachse. But bhí sé cinál ín deasacin an cearna mar se really rosta muoin seo. Is leis tá muid an lí agus bag a chuir le Green.